6 prophetic dreams with their prophetic meaning. Ngemaphupho ke lawa ngaso sonke isikhathi mawuke waphupha ufuna wathathe serious ngoba azoletha isexwayiso sokuthi wena wazi ukuthi impilo yakho izobuyela emuva noma izinto zohamba uzenza zizokubuyisela emuva noma ke impilo izohamba kancane. Lamaphupho lawa ke mangabe ake avela esimeni sakho asuka kokukhombisa ukuthi wena sukumela impilo, akube khona izinto ozenzayo, akube khona izinto ozisukumelayo nesimo ke lesinamandla. Number 1, kuphupha unyuka indaba. Lokho kuyakhomba ukuthi wena uzobhekana nesizini lapho uzothi mawuthi ufuna ukwenza into ingenzeki kalula, kube nobulukhuni ozobhekana nabo mawuthi kukhona into othi lamhla ufuna kuyenza yenzeke. Lisuke ke likhomba ke leyo nto ke lelo phupho. Number 2, kuphupha liwashi lijika lihamba libuyela emuva. Phupha liwashi, it's either uphupha liwashi ulibona lisedonga kodwa liyajika. Le nto leyo ikukhombisa ukuthi wena izinto ozenzayo njengamanje zikubuyisela emuva. Bese uhlangane nabantu thize wathi usacala kuzwana nabo wabona iwashi lijika libuyela emuva. Le nto iyakukhomba ukuthi lokuhlangana lokuthi kwenzile impilo yakho kuzoyibuyisela emuva, i-backwardness ke le. Number 3, kuphupha ugijima. Uphupha ugijima kodwa mawuthi uyanakisisa kahle uzibona ngazuthi umile. Lelo phupho lelo liyakukhombisa ukuthi wena kukhona into lothi ufuna kufika kuyo kodwa manje akufikeki, uyagijima through over the dream kodwa ume kuposition inye ubabathe uyagijima kodwa uzibona ngathi umile. Kukhona into lebeyifuna ukwenzeka kodwa ayifuni ukwenzeka. Lokho kuzimpangela ke lesisuke sidalwa ukuthi kukhona abantu abakwenza something noma kukhona ihlobo thize labantu lohlangene nabo. Dream number 4, kuphupha likheshi limile. Lokho kuyizinkomba zokuthi wena izinto zakho noma lento lena lenhle lokuthi izokwenzeka ayifuni kuhamba kahle ikusheshele, kunenkinga. Kanti phela besazi ukuthi mangabe kwaphupha likheshi is either liyanyuka, lokho kukhomba iprogress, kukhomba kuphakama kwezinto. Kodwa lapha sesikhuluma ngelikheshi elimile lelibika ini simo sokuthi izinto zakho zimile. Number 5, kuphupha ulahlekile. Kusho ukuthi wena njengamanje ikhona into lebeyifuna ukwenzeka empilweni yakho kodwa uthe wathi usahamba wazibona songasazazi ukuthi manje wena ukuphi noma ke uhambaphi. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uyithole ukuthi ke uhamba uphupha usehlathini, uphupha uhamba ehlathini, ehlathi ongalazi noma indawo longayazi kodwa uzibone ukuthi bowazi ukuthi uyapi kodwa out of a sudden usuyahamba ngale liphupho awuzazi ukuthi uyapi. Lapho ke leli phupho lelo liyakhomba ukuthi wena njengamanje ulahlekelwa i-direction yento lenhle lekumele ngabe iyenzeka ke phezu kwesimo sempilo yakho. Dream number 6, kuphupha ushiywa ibhasi noma sitimela noma ke indiza. Lese uyafika kuthiwa lento seyihamba noma mawuthi uyafika lento iyahamba. Lelo phupho lelo liyakukhombisa ukuthi wena unento lengemathuba lekufikelako mase kumele ifike iyakulahlekela. Lapho usuke kukhonjwa ukuthi wena kukhona into lenhle lebezofuna ukwenza kodwa ithi lento mase ithi ufuna ukwenzeka yase iyashabala lento le. Uzobona phi lapho? Uzobona ekutheni ukuthi uphuphe kanjalo kanti kukhona umuntu lebeka kuthembisa something athi lo muntu uzokupha imali, athi lo muntu uzokwenzela into lenhle, athi lo muntu uzokwenza lokho nalokho nalokho nalokho.
Kuthe mawuthe noma uqeda ukuphupha lelo phupho lo wase lowo muntu lo soyakujikela lo muntu wase akasayenzi lento lena lebekazithembisile ukuthi usuzoyenza. Lapho uyakhonjiswa nokuthi sukumela lezi zinto zakho kunento lebuye ihambe ibambe lento le yihlahla kuyibambe lezi zinto zakho izinto zakho zingaqhumi kahle ziqhubekele phambili uyibone into ngamehlo amabili. Mawubona ke lamaphupho lawo phezulu kwesimo sokuphila kwakho kukhona izinto lokufuna kube uyazithola kube khona nema-fasting nemithandazo loyibambako ulwisana nalo moya ngoba lento kungumoya phela lokuthi uhambe kube kukwenza ukuthi uphuphe kanjena bese lezi zinto zakho seziyabambeka ke asezahambi ngale ndlela le bekumele ngabe